بريس كوفان حسن محمد مع مستوى زانيجي جدو كيت جلمه كوفان دماتا باش به يجي ما بحث ميبسو ميفانين كو بجدارن تشارچوي ميبس داكر جرين جا ميبس تايبتي وكباليوزي بريطانيا قوتي كيش جرين ترين بويرين روشالاتا نافينه ولدهو كي بريفدچه كواتا بودهو كي وهريما كردستان جرين جا ميبس گلو بس دنگ نينا بزحمت بله اگر دنگ بهته میجی البته ابدا متباش بله کا کوان ها دنگ مته دنگ درز بو بله 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 صبح ودوز به ميبس لدو كي بريفا بچه بگمان بويره که هری گرینگه بودهو كي و بو هريما كردستان ودوي توقيت دا گرینگا ميبس گلو دنگ نه درسته بله هدی پرزگیری که تماشاوانی جدی چاره سر به جبر کو پرزگیری که تکنیکی چاره سر ده مش خود چارچوبه وی شوری دا و نه افتشتر رو دادن هر چابه و صبح دوز به مپس قربنده آشتی واسه شهر و شالات نوین لدوه که بره بچه و صبح بازار دوه که حتی هر ایرود گاره بیوه و هیجانه که جیاواز بخواه ببینه و بصدان که ساعتی سر آسیا هریمی نو دولتی جبلی برپسین هری بلند قسطا بازار دوه که بکن اوه جبلی قربنده مپس اوه آشنای کلتوری دوه که بدویا دوه که جوانیا دوه که در دوره نوی حتی جیوپولیتیکا دوه که جیبن ادی میوانه من اکرنا تو پرزگیرک نمانه دنگی ولی کای کوان ادی بحث مپس مکر سرنجاتا سر مپس کو صبح دوز بل دوه که دی پریوچ دمده باش کاکهگار ما داماجا پیکر میبس قربانده که سالانه زانکو امریکی لدوک تیتا گیران کو ششمین ساله کو اف ساله جدیده گیران هل زانکو امریکی دوک کو صباحی کم روزه و پاشی دوز باجی دوام روزه افر کم روزه بل افر که ورکشوپ بو کمبین بحثی گرینگیا مبسب کن بو هرما کردستانه یانجی بو دهو که راستی مبسه روله که گرینگ یعنی برچاف یه های بو هرما کردستانه و تایبت بو باجر دهو که چکو کمبین باجر دهو که بلکه نه پایتخت کو بتر بیتر نیاسین و کی حوله یانجی جهه کدی هاتنا وان کسی و کتاب بری بگوی آماجه بکری وان سیاست مدارا وان لیدرا وان سرکردت هر بالا یه سر آست جواز یه هرمی یه ناف دولی یعنی کارگری که آمازن بینیتن که روی باجر دهو که روی هرما کردستان بو بیانیان یان جی بوان کساب داده دیار کرین که هرما کردستان جی کچشن کارت هر باش بکن تایبت قربنده مبس چون قربنده هر گرنگه کو دهاتی دا بلکه همشین برابر بکن ببیت وکی قربنده داووس کو پتریا سرکردت بیانی یعنی سروک وزیر و وزیر خارجی و دیپلمات و اکادمیست و سکولار و کسید بازرگانی بجداری و قربندی بن لما بیت درگه بیت پیشوچونک بو هرما کردستان تایبت بو باجر دهو که خوب ببینیدن یعنی باجره که هم بیاوه گرینگی ببیت دانا بیاوه گشت و گذاری دا یه آبوری دا یه سیاسی دا یه اکادمی دا یه پروردهی دا چون کد مبسه دا گلنگ بابتت گرنگ هنه دیبیت کرن شوان بابتت یه آبوری نه یه پروردهی نه یه کشو هوای نه یه پیوندیت ناف دولینه یه حرمی نه لما گرینگی که گلکا گرینگ دتا باجر دهو که و دتا حرم کردستان حتی همشین بیشین دتا عراق جی نه بس حرم کردستانه چون که مبس تیتا دیار کردن سر آست بلکه سر آست ناف دولی جی بله کای کوان البته روشالات ناوین ده پرزگیری که جدیده در باز دبه کومه که آریشان هنه ده چارچوبه مبس دا لحرم کردستان دست پیشخارن بو چاتیا چاره سرکلنا وان ناکوکیان اوه تا چند مسیجه که گرینگه کل هریما کردستان بوده وره بیتا پولین کرن
وەکی ئاماژە بکری مبس گرنگی دەت ینی وان لیدەرە وان سەرکردات این لێک خرکات کۆنێچەوە دیارکردنا وان ئاریشا ینی چارەسەریە وان ئاریشا ینی ئەف ئاریشە کۆدەچەوە هێنە چارەسەرکردن بوونمە پشێوازت جێواز ینی سەر پانالیست تێنە گێران هەر بابەتێکی گرێدا هەر توپیکێک هەر تایتلێک ینی سەر ئاستت جێوازدا گرنگی دەنە وان ناکۆکییا بوونمەە یان وان ئاریشان ئەوت هێنە بژن هەر ڕۆژ هەلاتە ناوەڕاز جی یان جی هەرێما کوردستانê بیت یان jî hem daxiliya Iraqê da bît. Belê kewata ev mebs demeke da têta geran ku heftiyeke li ser hilbijartinên Parlemanê Iraqê derbas dibîn. Têda Serok Wezîrên Iraqê mezina berpirsên Iraqê jî beşdarin. Ev xeta çend derfeteke gelo bû qonaxa bêt ya Iraqê di çarçovê mebs nîqaş bêne kirin. Bes denk çîtin denk. Bixabin? Min haştenîne gak hekar. Gak hekar. Belê Kaykovan me got bû rewşa Iraqê ta çend ev mebs giring e ku mezina berpirsên Iraqê li mebsin. Hilbijartin hatiye kirin tu zanî hêdiyê hewlên pêkînana hikûmeta Iraqê hene. Bêguman giringiyeka here baş e bi wan serkirdan bi wan kesa evt bejdar bin di mebsê da ku wekî me te amaje pêkirî ku ev heftiyek derbas bû ser hilbijartinê Iraqê da êk ji wan kesê yedbala ku Serok Wezîrê Iraqê Mihemed Şî el Sudanî ku di bejdar bî di gotara xwe hebît bêguman ev belkî lêk nêzik bûneke bû aliyet siyasî ku bişin hikmeteka ya baştir bihête pêkînan û ev hikmete bi zîdirîn dem bihête pêkînan. Lewma bejdarbûna Serok Wezîrê Iraqê Mihemed Şî el Sudanî yanî di gotarek hebîtin êk ji wan gotara lêk nêzik bûna wekî me amaje pêkirî serkirdin siyasî an layenê siyasî di vî kurbendî da delîvekê didet ku belkî zîtir hikmeta Iraqê bihête pêkînan. Belê Kuban Hesen Mihemed mamoste zanîngehê li Duhokê gelê spas Kaykovan.